Kolega Zahireću, ako mislite da je ovo vaš osvrt na izvještaj, onda se grdno varate. Vi ste u velikoj zabludi, vi izvještaj niste spomenuli niti u jednoj svojoj rečenici. Sve što ste vi radili u svom izlaganju i optuživanje vladajuće većine i pljuvanje po radu da ova bolnica dođe na nivo na koji može odgovoriti borbi protiv COVID-a. To je jedino što ste u svojoj diskusiji za 13-12 minuta uradili. Nemojte varati javnost i nemojte iskrivljavati činjenice o tome šta je opšta bolnica uradila u proteklom periodu. I nemojte izbjegavati odgovornost. Ko je odgovoran zašto opšta bolnica nije spremno dočekala borbu protiv COVID-a u proteklih 20 godina, zašto nije opremljena? To što nećete glasati za izvještaj o opštoj bolnici, najmanje je razlog to što opšta bolnica nije obavila svoj posao, nego se vi upravo politički obračunavate želeći da dokažete kako je opšta bolnica kriva za smrti s početka pandemije koji smo dočekali nespremno. Ne želeći da priznate da klinički centar za koji izdvajamo najviše novca nije podnio svoj teret i došao ovdje zajednički da se dogovorimo kako ćemo odgovoriti na pandemiju. I to je isključivo jedini politički razlog. Dakle, politizirati na bolnici koja se bori, za koju je ova vlada uspjela da obezbijedi dodatna sredstva kako bi proširila svoje kapacitete i zaposlila novi kadar, je u najmanju ruku nekorektno. A ne osvrnuti se na ono, i vrlo ću konkretno reći, na ono što je vlada uradila na izvještaju Zavoda za zdravstveno osiguranje, gdje smo konačno zaustavili gomilanje kapitala u kliničkom centru i osvrnuli se na konkretne usluge i raspoređivali novac upravo onako kako ga ko troši u borbi protiv pandemije. Niste se osvrnuli na izvještaj, vratite se na to koliko je pacijenata bilo, vratite se na to koje su usluge dodatne u opštoj bolnici u protekle 2 godine uspostavljene, pa ćete onda možda biti malo korektnije. Ili, ako već ne prihvatate izvještaj, uporedite i sve te usluge koje imamo danas u opštoj bolnici sa kliničkim centrom koji ih je izgubio, a imao ih je prije 50 godina. To što ne smijete danas da glasate i da to jasno kažete, to je vaš politički problem, a ne ove većine koju optužujete.